Chicos e chicas maiores, gracias por xogar con nosotros. que facéis ben no instituto. Os botaremos moito de menos. Imos a botarvos moito de menos. Que teñades moita sorte o curso que ven. Queremos moito! Pasade moi ben no instituto. Sacade moi boas notas. Facede moitos amigos e amigas. Tamén que aprendades moito. Non vos olvidedes de nós. Botaremos os premios unha pena E tamén damos as gracias por axudar no comedor. E tamén por xogar con nós ao fútbol. Gracias por acompañarme todo este tempo e por xogar comigo ao fútbol. Espero que vos vaya moi ben. Vou vos botar de menos por xogar comigo ao fútbol. Eu tamén vos vou botar de menos por xogar comigo ao fútbol e ser os meus amigos. Hola chicos, os deseo mucha suerte en esta nueva etapa que vais a comenzar. Sabéis que os vamos a echar muchísimo de menos y bueno, ya sabéis que conmigo pues solo fueron 2 años, poquitas horas, pero lo suficientes para darme cuenta de que cada uno de vosotros sois estupendos. Así que espero que lo sigáis siendo y sobre todo que no os olvidéis de nosotros y que vengáis a hacernos una visita por el cole. Así que muchos besos. Bueno chicos, toca despedirse de vosotros y nada, aunque solo os di clase 1 año, quería deciros que fue un placer conoceros y daros clase y que os vamos a echar mucho de menos, así que esperamos alguna visita por aquí. Tengo que decir que me lo pasé muy bien con vosotros y nada, que disfrutéis mucho de esta nueva etapa y que tengáis mucha suerte, que seguro que la vais a tener. Un beso. Hola chicos, estamos aquí con Chita máis eu para despedirvos nesta longa etapa aquí no cole. Ainda vos vexo agora na clase con Fina, con aquel mandilón de rayas e ao igual que agora, super faladores tamén. Despedirvos con un gran bico, un gran abrazo, esperando que todo vos vaya genial. Nada, xa sabedes, non vos esquezades de nós, que nos de vos tampouco. Bueno, chicos, pois xa o dixo casi todo Lucía. Eu encantada de coñecervos a mitade de primaria. Dimvos un pouquiño, non todo o que podía darvos, pero espero que me teñáis en conta. Querevos moito e que teñades moita sorte neste novo camiñar. Un abrazo. Un abrazo moi grande, queda aquí a vosa pegada. Aí vai. Aquí, chicos, este para vos. As vosas árbores. Un bico. Un bico grande. Chao, chao. Chao. Sorte. Chao, que vaya ben. Bueno chicos, pues ya estamos a final de curso. Enhorabuena por terminar la etapa de primaria y os deseo muchísima suerte en esta nueva etapa que vais a comenzar, secundaria, ¿vale? Que ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿eh? Tenéis que estudiar mucho porque es una etapa ya complicada. Y bueno, increíble cómo pasa el tiempo, yo me recuerdo cuando era segundo de primaria y ya os vais del cole. Os mando un beso muy fuerte y que paséis un buen verano. Buenas chicos, bueno, un año más que se acaba y otra promoción que se va. No me gustan demasiado las despedidas, pero como soy la de quinto y sexto, pues me toca siempre despedirse, así que ¿qué le vamos a hacer? Nada, he disfrutado mucho con vosotros estos 2 años y la verdad ha sido bastante divertido, aunque a veces me saquéis de quicio y seguro que yo a vosotros también. Igual pensáis que os he dado mucha caña, pero como diría vuestra madre, ha sido por vuestro bien. Así que nada, espero que el instituto os resulte divertido y que lo disfrutéis. No tengáis miedo a enfrentaros a los nuevos retos que os va a traer y nada, y venirnos a ver cuando queráis, que vamos a estar aquí. Un besito. Chao. Hola Alonso, aquí estamos.
Nada, queríamos decirche orgullosos que estamos de ti, non só polos estudios, que tamén, senón pola gran persona en que te estás convertindo, sempre intentando axudar os demais, os amigos, a familia. É iso, que estamos moi orgullosos e vai ir moi ben en Meira, xa o verás que sí. Bueno, Alonso, ben sabes que con traballo, con esforzo, todo se vai conseguindo. E nada, dicirche que moita sorte nesta nova etapa e que te queremos moito. Un besito. Chao. Hola, Adri. Hola, Adri. Ahora sí, despois de tantos meses, xa é un feito de que te vas para o instituto. Quero que sepas, ante todo, que estou moi orgullosa de ti e que, aínda que discutamos todos os días e seguiremos discutindo durante toda a nova etapa, quero que sepas que podes contar comigo sempre para o que sexa. Queres dicir algo, Adri? No. É dicir. Pois cando non esteña a mamá, aquí vou estar eu. Sempre va a ser o meu olliño dereito. Que te quero. Chao, Adri, querémoste Chao, moito. Adri. Hola, vida. ¿Qué tal? A ver, que che vou dicir que non sepas, Dios mío? Sabes que estou super orgulloso de ti e de Lara. Non podo ter máis suerte de tervos como fillos. Elegiría vos 50.000 millóns de veces outra vez. Estou super orgulloso de vos. Sabes que che dou moitos consellos, sabes que che digo estudia, sen fuerte, sabes, cando deas dado todo, porque tanto para traballar aquí, comigo, como dices, como para ser policía, médico, abogado, o que tú quieres proponerte na vida, tens que conseguirlo con esfuerzo, vale? E non que tirar a toalla. Sabes que vou estar aquí contigo incondicionalmente, que te quero con locura e que estou super orgulloso de ti. Que te quero muchísimo, mi vida. A ti y a Lara. Sois a miña vida. Te quiero mucho, mi amor. Un beso. Suerte. Hola, cariño. Este ano toca despedirse do cole. O ano pasado xa se despediu teu irmão, este ano toca che despedirte a ti. Nada, sei que foi unha experiencia moi bonita para ti, que vas botar moito de menos moita xente, o cole, profes, nenos, pero bueno, vas para o instituto, xa sabes como é, que te salía teu irmán, sei que o vas facer xeñal, porque van facer xeñal, é unha etapa nova que vas aprender moitas cousas da vida, dos estudios, de todo vas a aprender. Eu estou moi orgullosa de ti, de como o faz, do neno que eres. Eres un fillo maravilloso e vas seguir sendo un fillo maravilloso, eso espero. E nada, ao teu lado, camiñarei ao lado teu, estarei aí para o que necesites e que che quero moito, fillo meu, que che quero moito. Moitos biquiños, Anxo. Hola, soy Jessie, la madre de Ari. Hola, soy Félix, el papá de Ari. Ari, que decirte que no sepas ya. Dejas una muy buena etapa en el cole de Mosteiro y ahora que empiezas el instituto esperemos que sea muy especial para ti y para tus compañeros. Que te queremos mucho y que estamos muy orgullosos de ti. Nada, Adrián, Anxo, Alonso y Yaguito, también os queremos mandar muchísima suerte para el año que viene y que ya veréis que lo vais a superar todo. Un beso. Chao. Ari, te queremos mucho, no cambies nunca, mi vida. Hola, Iago, terminas unha etapa moi bonita, comezas outra na que estarás moi contento. Sigue así, querémoste moito. Hola, Iaguito, neste día tan especial queremos che dicir unhas palabras aos tíos e tías. Rematas unha etapa moi importante que é o colexio, que no que disfrutaches moito e quedanche moi bons recordos de amigos, profes, e agora comezas unha nova etapa que é o instituto, que seguro que o vas a disfrutar moito. Dicirche que, bueno, vimoste crecer e despois como te fuches convertindo nun neno con moitos valores, moi cariñoso, con moita personalidade, alegre e sempre pendiente de todos. Dicirche que tú podes lograr todo o que te propoñas, que eres un neno con moitos valores e que te queremos moito. Un beso moi grande de todos, os tíos e tías. Hola, Iaguito, eu de parte de todos os primos queremos che dicir que ojalá se che sea leve o instituto e intenta estudiar non moito
e pasalo ben, que seguro que sí. Nada, bueno, eu veño de parte un pouco aquí dos padriños, que temos a sorte de estar aquí ora ca madriña, ca segunda madriña. E nada, estamos moi orgullosos de ti, moitas felicidades por haber pasado xa este trámite. E nada, moita sorte no instituto. Hola, Iago, nada, decirche, que che vou decir, que eres un crack, que sempre vas a ser, sabes que eres moi especial e que vas conseguir na vida todo o que queiras porque vales un montón e nada, moitos besos e que se te quere moito, que xa o sabes. Un beso moi grande dos teus avós, sabes que estamos sempre aquí para axudarte en todo o que necesites. Un beso. Un beso, Iaguito. Bravo. Hola, bueno, eu son Ari e, bueno, remato unha etapa, comento outra con novos compañeros que son geniales e, bueno, nada, só era diciros que mamá e papá, que os quero moito, a Bruno tamén, solo que ten unha mala hostia que nadie vai poder quitar porque ele é así, pero, bueno, tamén mandarlle un saludo ás profes que tamén foron moi buenas con nós, especialmente María, nosa tutora, que a queremos mogollón, tanto eu como a todos, e, bueno, que gracias por axudarnos e, sobre todo, vamos dar de menos a Lupi por estes retos que nos estuvo mandando estes anos. E, bueno, eso, gracias. Hola, mamá, gracias por acompañarme estes 9 anos que estuve na primaria e espero que teñas a mesma paciencia no instituto. Gracias por acompañarme nesta etapa, mamá, e por axudarme en primaria nos 9 anos. E cando vaya para o instituto, a mellor me fan algo de efecto as hormonas, pero espero que non moito, e ojalá que me vaya ben no primeiro ano de primaria, de secundaria. E, aínda que este ano non me poidache axudar moito, porque meu irmão xa vai no instituto, o ano xa me vas poder axudar, así que estou segura de que me vai ir moi ben. E, ademais tamén, quería agradecerlle ás profes por apoiarme. Hola, gracias por acompañarme todo este tempo. Hola, papá, mamá, gracias por acompañarme todos estes anos en primaria. Ahora empeza unha nova etapa na secundaria, espero que me sigades axudando e acompañando en todo o que fago. Tamén un agradecemento ás profes e aos compañeros que me estuveron axudando todo este tempo. Adiós!